chain benda. Ha 1933 benda. Itu macam song. Army dame. Tomon dame Tigri dame. Itu lah phiri repinsi. Lami kap junong le. Sake rekap junong le. Nerlo sini yo pangtang ilitum kampe claim. Nasi. Batai si hal surge mang cini ni dia apa. Nili pan nili haham rena taun long kisun hu inek memi. Jauh siksi dulu ke mang lelu. Alang siksi ni. Hala alang karjablun along lita siksi dulu along lelu. Itu along le. Itu adek anda. Itu akhe itu anda siksi dulu kerai. Lape jomsi. Lape ini tum cini pebebe lote. Ini tu asam ga preksima tarong lapen kiun bang asam gomen korek kejo bude ini tu ibu itu mahudisi master atau pan GPF General Provident Fund nanti pula amat bang asam government de becalla alang itu pulau GPF yang si kepinangi pulau tante asam government si master rumah point nanti amat kau coba point not pudut kau Amat appointment ada kongke pang asam government tu ponde, and itu siksidul pende education ke lagi inherent subject pula, lagi itu si appointment kang wai nanti itu si wai ni, non itu invite lonely, itu kacini pende jo, misen si claim lo positif, sita halas so kerak ni akam si claim lo, kerak ni ngapain hino kakaluksan akaw nilitum claim debt lo. Non-master kay itum singway nung lay. Bangari ding dapat lo. Amat itong karbi na pininglo ko sumartum ke. Master ka man claim di ilitum aupaya we, ilitum ataya we. Iyon sa bidar tayo itum singway nung lay. Kopya po, ilitum MLA ito. Assembly arlo inidundun lo. Assembly arlo. Assembly Assam legislative ke law kasi lam adim hala law kasi lam alog dito dun prong lo alang itum hello law kasi lam atum lo amat kopi law kasi lam dun ke yon so kita ke do anta karbiang lo invite nang ni putok dun rong guhati invite non putok dun rong amanan ke itu pion sukidaran ta itum long li kitok dulong musalla haladak direct recruitment act an ke la hello non it assembly MLA election along non alam ke itum ke la hello jong si itum sukidar pion akam LD assistant lah itu akaman grade 3 dan grade 4 akaman kacelong tuji pelok de harus ada direct recruitment act abang non amat lar pak nangji non kelar info Karbiang Longpen West Karbiang Longpen di Mahasau pen ke haidun a MLA tungsi in halanak lardun unji haladak election hai hektik itu larnon kota pudun energi ahoklo ilidum de yak demonstration claim me sita la bagai ahok ke claim nani bagai MLA tungsi claim nanti la sino ni MLA ki pudun abinon nang itu masumar tompan sakuri pinangji kopi apa sih sakuri pinangji lo atema India pen kewan national wealth nak ethon ahul nang itu ini tum kacodeng tu nangi ke government sakuri claim lo te lansi hala dormo happen ke long hello national wealth nang ke lo ke deng dun ag poisal la hello itu government sakuri jam silong lete national wealth pen nanti lo atangka ini tum dengdun tekte depo
No naman kayo ito mga pwedeng dun, dead lang. Ito pang deprived, English pen pulot at deprived. Right. La potsi, no nilito ke fight ticket, la first ticket, la dakto at no, la manifesto lo, first ke nilito ke Article 244A, RC hata, Rahul Gandhi apa niliputun pemelo ini. Ini cok muda ni tahu lo. Alang ni dalam si kaning JP ni highly. Batai ke thong jadi alang ni cik. 244 ini implement bagi pu batai ke thong alang ni cik. Lapen hala nagi pinagi popot ke Assam government dun nanan si Kroy dun nanti lapot si non ke banti a chief minister ini tu Gaurav Gogoi pusili tu matalo si Siklo alang litan nanti Kroy dun yang tu ante ini tu Assam si doko opojo tetana ling seta hala MLA tu nampe Kroy dun lap nang yang abidi doi Thank you. Abidi doi itu anak merah pun jadi. Ini ke celaka ni asal nak tang lagi dia. Lapen itu education non ke education ante itu awet jak tak lo karbiang long ke. Ino big lo school in kir etno. Ante la school ke pangputu eti mainly ke school pangputu eti kurangte itu lokal tu. Ilitum karbiatum hill tribes atum Hilondia Ohmia atum Adivasi atum Gorkha atum Dakedo karbiang long kedo Gorkha atum alang litum jom si master account long lo pulutante ilitum ile is school an aku inputu etunji lapente itum border encroachment don Syria na tuta border encroachment do border encroachment hala pur dili na tuko pumayo dola mara na tuta do lapen ke Punawang district na tuta do Kuhojai district na tuta do lapen ha Karbia Khasi Hills na tuta do Nagaland na tuta do laan border encroachment kapawidek ya pa dili dum claim back unemployment itu government sakuri ke long le mohet kapune government sakuri ke long le theke ha soal law nili thana private ko hala bang soal law la direct recruitment act la pen ST and SC reservation of posts and vacancies act 1978 harokresir kebra tropsi kebra ne kep kaselam arlo halapot tarbi ang long arlo hala ajakong awedet nangi aman non BJP etom ajakong papeduko nakatirek nang yakong ilidu klaim na lampen itu klaim bepo lapen non ke master to mani dia tunta dormo halong le tiklo jon tropen batai si ha CMEM itu ke kai ke talong CMEM tu si apa berjot mah? Apa beda rumah? Masuk sogidar rumah apa beda rumah? Halak tu mesti dormah perangi pinangi. CMEM tu ni lagi ahem kulo pot. Halan ni tu masuk mar tu picur deadlong nang hilang pusalang ni tu mamathanangi. Neli tu power bangote laki guide hala wrong asor. Kisum hala wrong asor pijoy det na lang pa lapen ke itu business ta itu nang pala ho pilam lo di putaw nang bong lang tha hala drain akang tui hadi drain akang tui selam anang da lita lidi hadake di kupang tui pang dege hala nang la putam ni mo kai ke ta di drain son sigi angke hala son a drain kang tui di tena jo munit tum ahem ta chigut long le khang pitek
labi adukan da hapang libjok sa claim. Jethana ling sita development akam claim ni pulo tante munir ato mata develop dat nang gila. Lapen ke bang adepen ke bang business dat nag-claim ili tong hala trading license dipikit hepe na job bang pacirai lata ili tong kecok cea moni aon wisen kalidet atong hangke lapen India aso kalidet atong hangke trading license ta la ke PN long ledet pan lap nang yi lapen ke non ke CMEM atong akorte adon Arab atong hansi sakori lapen ke ten contract pindi kapito non le dito ke claim ya bangke ni dito CM arlen ke te atum adon Arab lo ke langle lo lagi ni dito ke tek na mone harong bengewan ke tek na mone tum sini tu sakori sita lapen ke contract sita ni tu tipu lapen non amat ke one man show pulo inur amonit si jaksa solai labang so inur amonit ka solai alamang so kado we claim rapid dia akam nilitum election highlight lagi papa veget po demokrasi dengan si claim back na po lapen Bangladesh penangil look munit tum doping lo Bangladesh penangil lapen na jok ilitong man minority ng benjong derlo la so minority kabenjong si dekiapan Bangladesh penangil lo atong hangke nilitong lagi plum to back lapen doon financial support to indigenous women arloso tompan ili tumang jirmar tompan financial poisa pisi aron aten poisa pisi business kape claim sekia pani tum tempo lapen ke primary school and ME school lata ilong vet si pido napsi primary school ke doma hada ME school papeduwek ko primary school past that non hoke arta kawisay sila po anak kahelo habit ang bong kedam lake pirinuni uni la pora masi LP school ke dolong ME school ka pedowek ko university ano mag-isibet lang laanta full-fledged kanilang ilitong headquarters a university headquarters ke hasil charge ito Aprampe ilitong han laston si Pinjong. Ilitong han bonggo sena. Along na pilutun chok ya pansi university ang hasil char si bidang ko. Ilitong headquarters. Laston gali. Nitong krel lagi. Lagi headquarters tagi pusi dobek lagi. Lapen higher education itu science college, lapen commerce college. Law college ay hoy nito mapangtangi para kimita ke senya pan boripu no make hamren hada college awe det takana upuloma hamren district headquarters 1970 ningkan si hada subdivision kampung non ningkan pocket lang non anda hada college awe lang Isya college do hahabit edusi som namcho. La soni lang mo lagi. O college akim ni hadang bibek na po. La ben ke no namat ke inlong marikatiki apa. Inlong marikatiki apa. Assam government la ben itong council itong ta jat askim ta tik pipepin lang. La posisita ilito pantong Philippine pantong ke Inglong sa si tumadet ke. Inglong ajo si munit atong खेती के claim si kasi pineng. Ito consumable crops wala
consumable crops sa haing long e josi kete consumable pulote kicu ipok ke bang kragi sok lo ting telo malulo hanjang lo lai hui ka tikiha ing long arose klem ing long jo ke klem apan non anta government tumbet council tum a scheme tik pipipin nilitum hailote nilitum la government pen a scheme da tik bidet mo la pen ke dak dokter de lang sita loan land and revenue la ke long li ilitum karbiang long west karbiang long di Mahasau la ke sarvi pe minangi ka sarvi pe tem pe tang sirak nangi po pang sinitum tem beko non ke nitum arjulong pa sarvi long lede ningkan polo pa sarvi long lede sarvi long lede nama pa sarvi bide nama hala munit ke dutang arong anta munit avi pu papik lang rong dedi anga ametang atum kota selam etiti la son per selam long lede po sarvi lap nangi la pen afram ben ke do bek rong asor atum hake pata pi vek po lagi pata ki pita nito 1000 pi 100 pi po alam gali lagi pata ke do anga pilak nan po lagi lapen forest itong pedog dek ng ki lapen ke customary law da nito pang tangya panbor ipo no nama rong asara to ajak kong function and duty rong asara to function and duty lake law along karbiang law land and revenue law long kitok away normal away rong asar bino to bang amen hadak away kawidet ati kapiloma ilito bang Assam government si Assam land revenue regulation po ron si ng people ide ha 1953 amin kan la penadok ito kambura rong asar tungke rong along li aputa ajakong awedet lo non nilitum power banglote long li aron asilam to det po la penhalada rong asar atum kopisi hata ke claim ng pumahada ka tok pon det po la pen i-claim det kote non makin mondok aro tum si aning kihangaling siri badi haladak ni tum tok deji mondok aro tum sita rong asar pen hukum awete nisen hukum kecok hukum awete alang itu tang ta claim un deji po aron ta tok pen reservation women atomhan arloso atomhan along tin asakori ke claim thai along tin board along tin office along tin elected body along representation kapito bek ya pan itong Allah salam depo itong ke claim lagi doong lasi itong celang pet lagi no celang pet lo itong teklong lo la pen BJP itong ga claim hur no atumi he di masa tu elong adim don paro ne ket na ito indu ni arong di na salam ke ni tum efficiency tum ke ilong arat ke do ana tum ke ni isi pet nang di po akang ni tum claim back po tribal unity long live tribal unity long live tribal unity long live six schedule long live six schedule long live six schedule long live naning sinilang ang tono pardon